iyi mwumvanira radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Intumwa z'Uburusiya n'iza Ukraine zatangiye kugera mu gihugu cya Belarus aho bagirana ibiganiro by'amahoro. Hagati aho imirwano irakomeje, abaturage barahunga, abagera ku 360 bamaze kuva mu gihugu barimo abanyarwanda bigaga muri Ukraine. Perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo. Fred Mupenzi uyobora ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Ukraine amaze kugera muri Pologne. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye inama n'abayobozi bakuru b'ingabo ejo ku cyumweru, ababwira ko bakwiye kuryamira amajanja bakitegura ikoreshwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Takize mwirwe Veniste. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ivugwa mu makungu. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ibihano bishasha ku Burusiya kubwo gutera Ukraine. Uburaya bwugaye ikirere cabwo ku ndege z'Uburusiya, bwongera buhagarika ibimenyeshamakuru by'Uburusiya mu bihugu bigize uwo muryango. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen niwe yatangaje izo ngingo. Yavuze kandi ko Burayi bwafashe intambwe zo guha ibigwanisho Ukraine no guhanisha Bielorusiya, Somambike n'Uburusiya ibihano kubera yafashije korohereza iyo ntambara. Ibi bihano byiyongereye ku vyamaze gushigwa mu ngiro, birimwo gukura Uburusiya mu buhinga bwo guhanahana amafaranga hagati y'amabanki ku isi no guhagarika guhanahana amafaranga n'ibanki nkuru y'Uburusiya. Ubumwe bwa Buraya bwarahanye kandi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe n'umushikiranganje wiwe w'imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov. Indege zose z'Uburusiya zirimwo n'iz'abategetsi b'Uburusiya ntizicemerewe kuguruka mu kirere ca Buraya. Von der Leyen yavuze ko ibihano kuri Bielorusiya bizokora ku butegetsi bwa Perezida Alexander Lukashenko. Kuri aya makuru nyene, abanyamerika basabwa kuva mu Burusiya badatevye bakoresheje indege z'urudandaza. Ibi vyasabwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu ejo ku munsi w'Imana, kubera indege zirushiriza guhagarika kuja mu Burusiya mu gihe ibihugu biriko birugara ibirere vyavyo ku ndege z'Uburusiya. Ubwo bushikiranganje busaba abanyamerika gutangura kwiyungunganya, ntibizere gutaha bafashijwe na leta ya Amerika. Bwashize iryo gabisha ku rugero rwa 4 guhaniza kugendera Uburusiya. Iyi ntambara kandi imaze gutuma ibihumbi vy'abantu bahungira mu bihugu bibanyi na Ukraine. Ishirahamwe impuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni 4 bahunga igihugu cabo. ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cyane umugabane wa Buraya utigeze ubona haraheze imyaka 70. Kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU yerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu bibanyi bagera ku bihumbi 368. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikavuga ko ryiteze ko iryo bitigiri bibandanya biduga. Ibihugu birimwo Polonye, Rumania, Slovakia, Hongria vyabaye birihoza amabwirizwa yo gukinga ikiza ca COVID-19 kugira vyorohereze abanyagihugu ba Ukraine bariko barahunga. Polonye yavuze ko imbibe zayo zuguruye, atanumwe izosaba impapuro z'inzira kugira imwakire kandi atanumwe azokumigwa. Umushikiranganje wa mbere wa Hongria, igihugu Somambike ca Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nawe yavuze ko igihugu ciwe kizokwakirana urweze abanyagihugu ba Ukraine
kandi ko citeguye gushigikira ingingo zose zihana Uburusiya. Abariko barahunga Ukraine bagwiriyemwo abana n'abagore bivuye ku itegeko perezida wa Ukraine yasohoye ribuza abagabo n'imisore ifise imyaka irenga 18 guhunga. Washington, ijwi rya Amerika. Igisirikare ca Guinea Conakry cakuye ku butegetsi perezida yatowe Alpha Condé mu kwezi kw'icenda 2021 haciye amezi abanyagihugu bidogera leta yiwe. Iyi kudeta yatumye amakungu ava hasi arayiyamiriza. Colonel Mamadi Doumbouya arongoye abasirikare bari ku butegetsi yaremeye ko azogarukana demokarasi, ariko gushika ubu yaranse gutanga ikirangamisi c'amatora. Ejo ku munsi w'Imana perezida wa komisiyo ya CEDEAO Jean-Claude Kassi Bru hamwe na Mahamat Saleh Anadif, intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'Uburengero na Sahel, bashitse ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'ako kagwi k'abasirikare. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Intambara irakomeje mu gihugu cya Ukraine. Urusaku rw'ibisasu biturika rwakomeje kumvikana muri iki gitondo kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiranye inama n'abayobozi bakuru b'ingabo ejo ku cyumweru, ababwira ko bakwiye kuryamira amajanja bakitegura ikoreshwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi. Ni nyuma y'uko Putin avuze ko abayobozi bakuru ba OTAN bavuze ko hari ibitero bishobora kwibasira Uburusiya. Tim Harris ishimwe. Igihugu cya Ukraine cyagabweho ibitero kivuga ko cyemeye inzira y'ibiganiro n'Uburusiya amasaha ane nyuma y'uko ibitero byari bimaze guhitana abasivile ndetse ibihumbi by'abaturage bigahatirwa guhunga. Ibi bitero by'Uburusiya byatumye ihabwa kato ku ruhando mpuzamahanga. Igitutu Putin arimo gushyirwaho n'umuryango mpuzamahanga gisa nk'ikidahindura byinshi mu kuba yashyira intwaro hasi, nubwo we avuga ko Ukraine yanze kujya mu biganiro. Uyu munsi ku cyumweru ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli buri ahitwa Vasilikiv mu birometero hafi 15 uvuye mu murwa mukuru Kiev bwashwanyagujwe umuriro uraka, aho amakuru yemeza ko hibasiwe n'ingabo z'Uburusiya. Uburusiya bwasabye ingabo zabwo kwinjira mu murwa mukuru wa Ukraine zinyuze mu nzira zose zishoboka. Iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine yatumye haba abaturage ba Ukraine byumvikana neza ko batifuzaga kubona akaga nk'aka kagwa ku gihugu cyabo, biroha mu mihanda y'aho bagiye bari mu bihugu bitandukanye ku isi bamagana iyi ntambara. Bamwe mu bari hano muri Amerika mu mujyi wa New York nka Tasian Bond yumvikanye avuga ati, ndifuza ko Amerika yagira ikintu ifasha Ukraine. Abaturage bakomoka muri Ukraine bavuga ko kujya mu mihanda bakigaragambya ari uburyo bwo kwerekana ko bashyize hamwe n'igihugu cyabo bamagana ibitero by'Uburusiya. Tasiana Bond yakomeje kumvikana avuga ko yifuza ko Amerika yashyiraho ibihano bikarishye ku Burusiya, na Putin ubwe ati, ndabizi bari kubikora ariko bagomba kubikarishya cyane. Undi we wagaragaye yigaragambya ni umunyamerika ushyigikiye Ukraine, Mark Wawunski. We yumvikanye avuga ko ashaka kubona uruhare rwa Amerika n'Ubwongereza muri iki kibazo. Yakomeje agira ati, isi yose igomba kwerekana uruhare rwayo mu gufasha Ukraine kuko Ukraine irabakeneye ubu. Umurusiya nawe wagaragaye yigaragambya, Eugene Bond, yavuze ko icyo yifuza ku gihugu cye cy'Uburusiya ari uguhagarika intambara. Ati, ndifuza ko Abarusiya bahaguruka bakamagana leta nk'uko byagenze mu mwaka w'1991 igihe ubumwe bw'Abasoviyete bwasenyukaga. Eugene Bond yongeyeho ko aricyo kintu cyonyine gisigaye kizahagarika umunyagitugu Putin.
undi mu Rusiya Valery Brogal utuye i Geneve mu Busuwisi ubwo bari mu myigaragambyo nabo yumvikanye avuga ko atewe isoni no kubona ibintu igihugu cye cy'amavuko kiri gukora, aho yashimangiye ko Putin nk'umunyagitugu ari kurema urwango hagati ye n'igihugu gituranye ashaka kugira ibintu byinshi ahisha bikorerwa imbere mu Burusiya. Brogal yarangije avuga kandi ko igitumye bahurira muri iyi myigaragambyo ari ugushyira hamwe n'aba Ukraine bashimangira indangagaciro bemera, demokarasi, ukwigenga n'amahoro. Ati iyi ntambara ntabwo yari ikwiye kubaho. Ku ruhande rw'abayobozi bo, meya w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko yavuze ko abona ibintu bikomeye mu murwa mukuru, ariko yumvikanisha ko umwanzi atarabasha kugera mu murwa mukuru Kiev kuko ingabo za Ukraine zikomeje kumusubiza inyuma. Ibi yabitangaje muri video yanyujije ku rubuga rwa Telegram ye. Klitschko yavuze kandi ko ubu hashyizweho umukwabo mu gihe Uburusiya bwasabye ingabo zabwo kwinjira muri uyu mujyi hakoreshejwe inzira zose zishoboka. Nubwo ingabo z'Uburusiya zahawe amabwiriza akarishye yo kunyura mu byerekezo byose hagamijwe gufata umurwa mukuru, abasirikare b'Abarusiya bakomwe mu nkokora ku buryo bukomeye n'ingabo za Ukraine. Abayobozi bo mu bihugu by'Uburayi batangaje aya makuru ariko batifuje ko amazina yabo atangazwa, bavuze ko Uburusiya bwatunguwe cyane no kubona igisirikare cya Ukraine cyababereye ibamba bagatinda kwinjira mu murwa mukuru nk'uko babyifuzaga. None se Tim Harris ishimwe, uhereye ku byo umaze kuvuga urabona hazakurikiraho iki? Bamwe mu bayobozi b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bemeza ko aho ibintu bigereye aha bitoroshye na gato, cyane ko na perezida wa Ukraine Zelensky yatsimbaraye avuga ko atazava i Kiev kandi azi neza ko ubuzima bwe buri mu kaga. Abayobozi b'Ubufaransa bashimangira ko intego ya Putin ari ukugabanyamo Ukraine ibice bibiri, agafata igice kimwe cyo mu burasirazuba kiri ku mugezi wa Dnieper ari naho Kiev iherereye. Urebye uko Kiev ingana n'imiterere yayo, aba bayobozi bumvikanishije ko iyi ntambara ishobora kuzamara igihe kinini kandi izarangira ihitanye abantu benshi, ishenye n'amazu atabarika kuri ubu hataragaragara uburyo bwo kubihagarika. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rimaze gutangaza ko kuva ku munsi wa mbere w'igitero cyo kuwa 24 z'uku kwezi kwa kabiri, ubu abagera ku bihumbi 116 bamaze guhatirwa kuva mu byabo. HCR ivuga ko benshi muri izi mpunzi zagiye muri Pologne, Hongiriya, Moldova, Slovakia na Romania. Ku wa gatanu w'icyumweru kirangira, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi karateranye, ariko kananiwe kugira ibyemezo gafata ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ibyemezo byashoboraga kugira icyo bitanga byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Albania, byabaye imfabusa kubera ko Uburusiya nk'igihugu gifitemo ijwi ritavuguruzwa cyabiteye utwatsi. Amajwi 11 y'akanama gashinzwe umutekano niyo yatoye yego, rimwe riba oya, naho ibihugu by'Ubushinwa, Ubuhinde, Emira z'Abarabu birifata. Iyo ijwi rimwe mu majwi y'abagize njyanama mu bihugu bitanu bihoraho ribaye oya, biba bishatse kuvuga ko nta mwanzuro ushobora gufatwa. Birumvikana ko iryo jwi ari ry'Uburusiya. Urakoze Tim Harris ishimwe. Nongera ko uyu munsi hateganijwe inama rusange idasanzwe y'umuryango w'abibumbye, ibihugu bigize l'ONU uko ari 193 birahura kugira ngo birebere hamwe uko iyi ntambara muri Ukraine yahagarara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aravugana na bagenzi be bo mu muryango wa OTAN kugira ngo bungurane inama ku ngamba zafatwa. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko yemeye ntandi bananiza kohereza intumwa ku mupaka w'igihugu cya Belarus kugira ngo zigirane ibiganiro n'iz'Uburusiya. Uko intambara ikomeza mu gihugu cya Ukraine, nako abatuye icyo gihugu n'abanyamahanga bakomeza guhunga. Ibihugu by'Uburayi biravuga ko byiteguye kubakira abatari abanyaburayi barimo Abanyafurika. Abageze nko mu gihugu cya Pologne bemerewe kuhaguma iminsi 15 gusa, bakaba bashatse ahandi bajya, harimo n'Abanyarwanda. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Fred Mupenzi uyobora ishyirahamwe ry'Abanyarwanda batuye muri Ukraine, we yamaze kugera mu murwa mukuru Varsovie wa Pologne. Aravuga impamvu bahisemo guhunga. Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine, ni uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana turuka kera, murabizi. Ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza Kharkov. Nibwo perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko
n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo. Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate? Ndagereranya ubu ngubu navuga nka 74, ariko tujya kugera mu 100 kubera ko harimo abasubiye mu Rwanda mbere y'uko intambara itangira. Hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya, aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi. Bari ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa se musibe ejo bazabashizeyo. Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Polonye. Ese bikorwa nande? Hari uruhare leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Polonye? Kugeza ubu kuva mu duce buri wese avamo turifasha, tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba biri no hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyura umutaximeni, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka hari aho zigera bikaba ngombwa ariko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha 2 n'iminota 30. So iyo ugeze hariya habamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abene gihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande ko nibo benshi, kwambuka neza urebye nta kibazo. Hanyuma leta y'u Rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo 2 bohereje ku mupaka wa Poland, urasohoka bakahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze, ari ubuntu bakanatwitaho. Urebye tumeze neza kugeza ubu, kandi izera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka, tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo. Nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine, ibyo ari byo byose urakimenyereye, umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu. Uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero, abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute? Ese kuba kugeza kuri uyu munota Uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu bivuze iki? Mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije nyuma ariko ari ukubeshya, nyuma baza gutangira kurasa, barasana n'abanya-Ukraine ariko barabiduhisha. Nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanika amadarapo, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadarapo, tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe ntabwo bafite. Nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka, ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, reka barwane. Hanyuma kugeza ubu Russia yo ntabwo irabasha gufata Kiev kubera yuko Ukraine yishyize hamwe bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata, n'ubwo harimo utwo bafashe, ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite, kubera ko murabizi yuko ari indi ntambara igeze kubaho muri za 2014 ari itewe n'uwo perezida wari uriho. So rero niyo makosa bashaka gukosora. Muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde. Abanya-Ukraine benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito. Kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha Abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho. Mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu, icyo cyizere mu gisange n'abanya-Ukraine muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari? Kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba, gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangira. Icyo cyizere cyo kirahari kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro, badashaka gukomeza kurwana, kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa. Mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya Polonye muzahamara igihe kingana iki, cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu Rwanda? Ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute, kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi 15. Ubwo niyo minsi 15 nyine. Bivuze ko nyuma y'iminsi 15 ubwo leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu? Bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi. Freddy Mupenzi uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye cyane kubwitanze mwagize no kutuganiriza kugira ngo menye ko duhagaze.
nongereho ko Uburusiya bwatangaje ko abasivili bashobora kuva mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev nta nkomyi. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abagera ku 360 bamaze guhunga Ukraine bajya mu bihugu bituranyi birimo Pologne, Hongria, Bulgaria na Moldavia. Amakuru yerekeranye n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine mwayasanga kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com. Mushobora kugira icyo muvuga ku nkuru zitandukanye ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri Gitego. Mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ryatoye abayobozi nyuma y'imyaka 28 abari basanzweho bari bamaze bariyobora. Dr Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, niwe wongeye gutorwa nk'umuyobozi mukuru. Biruta yatangaje ko muri imyaka 5 bagiye gutegura amatora y'abadepite azaba umwaka utaha ndetse n'aya perezida azaba mu mwaka 2024. Kigali, Asumta Kaboyi. Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basagaga 200. Mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD hafi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine, atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa 2. Dr Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5. Nanone muri iyi manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Umwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri, hari amatora ya perezida wa repubulika mu mwaka wa 2024. Ibi byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare, twamamaza. Igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka PSD yari rifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida, yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka muri iri shyaka, ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu. Mu mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi, ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka wa 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka wa 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo: igihe nikiragera, haracyari imyaka 2 hagati, harimo amatora y'abadepite, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mu mwaka wa 2024. igihe ntabwo kiragera. Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politika y'u Rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Iyamuremye Augustin, umwe mu bari mu bambere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga. PSD kuva yatangira, navuze yuko kongere zose narazibonye, ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike, irashimwa hose. N'abayituka ni nka babandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD iri mu kwaha kw'abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara. Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwijwe Ijwi ry'Amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi. Ishyaka ryanjye cyo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage, numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinzwe abadepite, twumva bakwiyongera. Iki kibura nuko turakiyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi wari aho turi kugera. Rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira, kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi
bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta. Mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka 5 harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavutse mu mwaka w'1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora muri 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'2010 ariwe Ntawukuriryayo ryayo Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Umunya Eritrea Nathaniel Tesaviziyo niwe wegukanye isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022 ryarangiye kuri iki cyumweru. Wabaye wa mbere mu gace ka munani n'umunyarwanda Moyize Mugisha. Kigali, Jean Claude Munyandinda. Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canal Olympia ku irebero kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Nathaniel Tesaviziyo ukomoka muri icyo gihugu akaba akinira ikipe ya Androni Giocattoli yo mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022. Ni nyuma y'agace ka munani anoko kanyuma kiri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300 aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Wabaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moyize Mugisha ukinira ikipe ya Protacho muri Afrika y'Epfo waciye agahigo ko kuba ari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya 2 n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha 2 iminota 8 n'amasegonda 16. Yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'Abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energie aribo Alexandre Geniez na Sandy Dujardin bamuretse agatambuka ngo asoza ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya 2 n'igice kimwe. Nathaniel Tesaviziyo nyuma yo gukoresha amasaha 23 iminota 25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye iri siganwa ryari rikinwe ku nshuro ya 4 kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe mu mwaka wa 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunya Eritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Nathaniel Tesaviziyo ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya Espagne Christian Rodriguez ukinira Direct Energie mu Faransa. Usibye ko yegukanye Tour du Rwanda, Nathaniel Tesaviziyo yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moyize Mugisha wa Protach yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin Umufaransa mu ikipe ya Direct Energie. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya Israel Omer Goldstein, naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko iri siganwa Tour du Rwanda ryagenze neza. Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape. Igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda, i Kigali. Ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'umunsi: ukosha baga ntamenya igihe zashiriye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho
radiyo yacu ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika. Ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa